Katlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re o tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Hey Julius, I hope you have a warm day like we have here. You know, it's warm. This fan of mine's not working so lekker. I don't know if it's because it's hard. I'm not sure what it's doing. Mo khasong eno re utlwa fa motlhankela khuduthamaga mogolo wa setlamo sa Medicare 24 Holdings Michael van Wyk a kubugetswe ke letshogo le le tseneletseng le go retelelwa ke go iponatsa kwa komisheneng ya Madlanga. This is an improvement from the 1.7 million transactions. IEC ya re seabe sa maAforika Borwa mo bokhutlong jwa beke jwa go ikwadisetsa ditlhopho se supile maitlamo a bone gape a go nna le seabe mo ditlhophong. She informed me that she feels intimidated, and this was now on the third time being visited by Dorothy Lekhwaba and coerced her to give a false statement. Kgotlatshekelo ya Magistrata wa Johannesburg e utlwile gore rrakgwebo wa kwa North West Brown Mogotsi o lekile go tshosetsa moagisane gore a fetole pegelo ya gagwe e ka ga kwa nnang gone. Mothoetsho Madume wa mogetse mo kgasong ya rona ya dikgang tla re diale. Motlhankela khuduthamaga mogolo wa setlamo sa Medicare 24 Holdings Michael van Wyk o kubugetswe ke letshogo le le tseneletseng le go retelelwa ke go iponatsa kwa komisheneng ya Madlanga. Le fa go ntse jalo se ga se aka sa thibela komishene go buisa dipuisano tsa gagwe tsa WhatsApp tse di lebisang kwa dipegong tsa gore van Wyk le Vusimuzi Cat Matlala ba ne ba gweba ka cocaine. Go sa iponagatse ga motlhankedi khuduthamaga mogolo wa Medicare 24 Michael van Wyk mo komisheneng ya Madlanga ga go aka ga thibela komishene go bala melaetsa ya gagwe ya WhatsApp le go swetsa gore e ne e raya goreng. Se se akaretsa video eo Vusimuzi Cat Matlala a e romeletseng van Wyk ya ditena tsa cocaine di beilwe mo sekaleng, mme Matlala a mo kopa gore a mo neele tlhotlhwa e botoka. Komishene e ne a lemoga gore bobedi bo ne bo le mo kgwebisanong ya diritibatsi. The chats reflect that it was sent from Mr. Matlala to Mr. van Wyk at 10:25 on the 6th of April. At 10:26, Mr. Matlala sent Mr. van Wyk a message saying, "Get me a good price." Ditena tseo tsa cocaine di ne di kwadilwe Prestige mme di na le letshwao la korone. Tshedimosetso e bontsha gore diritibatsi tse di tshwailweng ka go tshwana le leina le le tshwanang di amogetswe ke laboratori ya tsa forensiki e nang le nomoro ya kgetsi ya kwa Boyzons. Le mororo di ne di tshwana go ya ka bopaki jwa morago ga go pulula diritibatsi kwa Ayrton. Baeteledipele ba dipaki ga bana bopaki jwa gore ba ka di golaganya go ya ka leina le letshwao la tsona. What's the connection between those two? The one that is at FSL and the one that we see in the video, other than the logo? We have no connection other than the logo. Go le jalo, komishene e ne ya boela go kganya dipone tsa dijanaga tsa sepodisi ka go bontsha video eo van Wyk a e romeletseng Julius Mkhwanazi a batla tlhaloso ka dipone tsa sepodisi a ntse ipoka ka madi, mme seo se tlhalosa ditatofatso tsa go thuthafadiwa letsogo. Hey Julius, I hope you have a warm day like we have here. You know, it's warm. This fan of mine's not working so lekker. I don't know if it's because it's hard. I'm not sure what it's doing. Anyway, I have another one here. Let's put this one here and try this one. Oh, it's also hard. Sengwe se Mkhwanazi a sa arabileng jaana. We'll push tomorrow, well motivated. And how we understand those messages is he will push to get the blue lights sorted out tomorrow, and Mr. van Wyk has motivated his case very well with the video. Ditheetso di a tswelela.
Mosakgotla wa kokwano bosetšhaba Thoko Didiza o gapetse thoko megopolo ya gore o diragatsa melao ya lekoko ka go swetsa go obamela dipholo tsa kgotlatshekelo-kgolo ya Western Cape mo kopong ya ka bonako ya Moporesidente Cyril Ramaphosa. Ramaphosa o batla gore kgotlatshekelo-kgolo e emise nakwana tiro ya komiti e malebana le go montsha mo maemong go fitlha pegelo ya phanele ya Nqobo e sekasekiwa sešwa ka Lwetse. Komiti e malebana le morero wa go montsha mo maemong e kgatlhanong le kgato eno. Makoko mangwe a sepolotiki a supile go swaba. A re go thata go dumela gore palamente e dumelane le komiti mabapi le go nna kgatlhanong le kopo e potlakileng ya ga moporesidente. Le fa se e le kgangkgolo mo dipolotiking, Didiza o gatelela gore o sekasekile ditsela tsotlhe tse di kgonagalang ka kelotlhoko. And looking at my own situation and having done what I needed to do emanating from the court, I felt it was important to abide and be guided by the court, having given them an explanatory affidavit of what Parliament has done. Mosekaseki wa dipolotiki Ngaka Ntsikelelo Breakfast wa setheo sa tshireletsego, kagiso le tharabololo ya dikgotlhang kwa Yunibesithing ya Nelson Mandela a re mogopolo wa baagi wa gore Didiza ga ikaege ka ditshwetso tsa lekoko ga o ka ke wa tilwa. The speaker is seen to be deployed by the ANC in that position that she holds. No wonder she has indicated that she will not oppose the president because in practice, I think she sees the president as her political boss. Sam Naidu, mokaedi mokhuduthamaga wa lekgotla la tsweletsopele ya molaotheo wa Aforika Borwa, o dumela gore se ke kgang e kwa godimo ya sepolotiki e tlhagelelang mo phatlhalatseng go ya ka tsamaiso ya molao. I think there's ample justification for the position that the Speaker has taken. Let the court decide on the issue of the merits of the President's application. Naidu a amogela gore ka ntlha ya fa se e le tiragalo e ntšha go palamente, setheo seno se mo pitlaganong mo tshwetso ya komiti e ka ga go tlosa moporesidente mo maemong le ya mmuisa kgotla e tlhodileng maemo a sa isegeng. A re ga go makatse gore melaetsa e neelwang baagi e bo e sa nyalane. Mme a re tlhaloso e tla tswa kwa kgotlatshekelo ya Western Cape malebana le maemo a makoko a farologaneng mo ntlheng eno. Go sa le jalo, modulasetilo wa komiti ya go tlosa moporesidente mo maemong go ya ka semolao o netefaditse fa a tlhatlhetse affidavit kgatlhanong le kopo ya moporesidente. On Wednesday, the 24th of June, the committee will meet where we'll discuss and consider the draft terms of reference and also the process of appointing the evidence leaders. Kgang e magareng ga moporesidente le komiti e tla reidiwa kwa kgotlatshekelo ya Kapa Bophirima Phukwi ya le malatsi a le 15 le malatsi a le 16. IEC ya re seabe sa maAforika Borwa mo bokhutlong jwa beke jwa go ikwadisetsa ditlhopho se supile maitlamo a bone a go nna le seabe mo ditlhophong. Komišene e tsweletse go rotloediwa ke thologelo e usang pelo ya bašwa go ikwadisetsa ditlhopho. IEC e begile ikwadiso ya dimilione di le 2.9 mo bokhutlong jono jwa beke e leng palo e tokafetseng go tswa go milione a le 1.7 mo bokhutlong jwa beke jwa ntlha jwa go ikwadisetsa ditlhopho tsa dipuso selegae tsa monongwaga. Tsotlhe di tsamaile ka tshiamo kwa ikwadisetsong ya ditlhopho ya IEC e sa tswang go khutla mo bokhutlong jwa beke eno. Motlhankedi mogolo wa ditlhopho sa Mamabolo a re tsibogo ya maAforika Borwa go maiteko a IEC a ikwadiso ya batlhophi ke ena matsang. Over the 2 days of registrations, the Commission recorded 2.9 million registration transactions. This is an improvement from the 1.7 million transactions recorded during the voter registration weekend for the comparable election in 2021. Mo maitekong a go oketsa lenaane la yone la batlhophi, IEC tile moko go ka rotloetsa baagi ba ba sa ikwadisa mo bokhutlong jwa beke gore ba ikwadise mo tshunong ya bobedi ya go ikwadisa e tla nna mo bokhutlong jwa beke jwa Phatwe a Rogwa le a le malatsi a le 2. Go netefatsa gore dilo di nna botlhofo go batlhophi, maAforika Borwa a kgona go ikwadisa go baya tshedimosetso ya bone mo nakong ga mmogo le go tlhomamisa dintlha tsa bone tsa ikwadiso mo mafaratlhatlheng ntle le tuelo ya tiriso ya inthanete.
gape khomišene ya re e rotloeditswe ke tsibogo ya bašwa ba ba ikwadisitseng mo bokhutlong jwa beke eno. Young people in the age cohort 16 to 29 account for 785,000 of total registration activity, which represents 27% of the 2.9 million transactions recorded. Jaaka go setse malatsi a le robedi pele letlha la bofelo la kgwedi eno le malatsi a le 30 le le beilweng ke mekgatlho ya baagi e kgatlhanong le bafudugedi ba ba seng mo molaong. Tona wa Namosa Tshwere wa Mapodisi Firoz Kachalia le tona ya Phemelo Angie Motshega ba tlhotse baeme ba bega dikgang ka lefoko. Ba tlhalositse ka fa maphata a bosiamisi a gore ba bosenyi le tshireletso a tlileng go netefatsa ka fa go ntse le tlhomamo ka tsatsi leo ka gone. Molaetsa wa bone o ne o tlhamaletse wa gore tiriso dikgoka e ka se amogelesege. Everyone has the right to protest peacefully and within the confines of the law. However, criminality, intimidation, incitement to violence, the destruction of property, and any attempt to undermine public safety will not be tolerated. Khabagare Tona Motshega o tlhalositse fa sesole se tlile go thusa fa fela sepodisi se ka lopa thuso. Mothoetso tla jaanong re tabogele kwa mabenkeleng o se suti ra bua morago ga fano. Mothoetso re tswella pele ka dikgang tsa rona. Mapodisi kwa Polokwane ba tlisisa kgetsi e mo go yona go belaelwang go gweba ka batho morago ga gore baagi kwa legaeng la batho ba fitlhele makawana a le 23 le basadi ba nna mo maemong a sa jeseng diwelang mo teng ga ntlo e le nngwe. Moagi wa kwa Nigeria wa dingwaga di le 30 yo a hirileng ntlo eo o tserwe ke batlhankela ba bofudugedi go ya go botsolodiwa. Mapodisi a ne a goroga kwa legae la batho mo mosong morago ga go fitlhela tshedimosetso e e maleba le ditatofatso tsa go gweba ka batho. Batho ba le 23 ba hirile kwa ntlong. Moagi wa kwa Nigeria o belaelwa ka go gweba ka batho. E fela mapodisi a batlisisa ditatofatso tseno. Batho ba ile gore ba khumane gona ka mo e be ka ba ba 23 ene go ita ile batho ba dulang gona ka mo ntlong ye ile gore ke ntlo ya dikamora tše tharo tša go robala jwale e no tlogele seemo se se makatšago ke ka fao go diriwa dinyakišišo go botse faele ya dinyakišišo gore di kwešiše botsebotse gore go diregang batho ba ke ka ba e le gore ba ditaba tša bona ke tša di sepela ka tsela goba e ka ba gona le taba ya bosenyi bo ile gore bo a diregana. David Olise wa naga ya Nigeria o ganeditse gore ke mofaladi o a seng mo molaong mme a re batho ba ba hirileng ke badiri ba khamphani ya merero ya za insurance. I'm not illegal. I didn't commit any crime. I haven't committed any crime. I did not traffic anybody. The allegations that they're making that you trafficked these young guys, how true are they? That's not true. We're actually colleagues working together, and we're working with a sales and marketing company, and I'm actually very surprised that they say it's trafficking. I don't know why they use the word trafficking. Batho ba ba hirileng kwa teng ba tlhoka furniture. The girls have their own room. As guys, we have our own room. Yes, as you saw there, we don't have beds. But that is also up to us to get those beds for ourselves. Baagisane ba re batšha bano ba tshwanetse go busediwa kwa magaeng a bone. Ge ba molao ba ka ba tšea ba molao ba ba botšiša difane tša bona le ba home affairs ka re ba gona mo ba tla tšheka gore batswadi ba bona ke bomang ba ba bušetse gae mešomo a ye gore ya kwešiša ba thusiwe ka tsela ye botse ba humane mešomo ga botse ka re ka mo ba gola ka dikomišene ge go se go berekege ba ya ba kgopela dijo ka metseng. Dipatlisiso tsa mapodisi di tswelela pele ke Katlego wa dikgang tsa SABC Polokwane. Kgotlatshekelo ya Magistrata wa Johannesburg e utlwile gore rakgwebo wa kwa North West Brown Mogotsi o lekile go tshosetsa moagisane makgetlo a le 3 gore a fetole pegelo ya gagwe e ka ga kwa nnang gone.
Puso e bega gore mo tiragalong e nngwe mogotsi o leleditse mosadi wa gagwe a le kwa kgolegelong yo a neng a neela moagisane mogala gore a buisane naye. Mogotsi o ganetswe ka beili ka ntlha ya aterese e sa tlhomamang. Puso e bega gore ka Seetebosigo a le 5 monongwaga letsatsi fela morago ga gore mogotsi a ilediwe go newa beili go begwa fa a ne a leka go tshosetsa mongwe wa baagisani ba gagwe Thandiwe Senokwane gore a fetole bopaki jwa gagwe kwa sepodising. Se se tlhagelela mo afidaviting ya motlhankedi wa dipatlisiso e go begwang fa e tshositse bobotlana makgetlo a le 3. She informed me that she feels intimidated, and this was now on the 3rd time being visited by Dorothy Lekhwaba and coerced her to give a false statement. Babueledi ba ganetsane le matshosetsi a akaretsang dipuisano ka mogala ka gore ke maiteko a puso go senya mogotsi leina gore a tswelele go nna kwa kgolegelong. The fact that the applicant before court did make that call and did speak to Mrs. Senokwane to my instructions is also denied. Le fa babueledi ba ga mogotsi ba bega fa mapodisi a bontshitswe aterese ya ga mogotsi e le matlu a 3 go tswa kwa mapodisi a neng a etetse teng, motlhankedi wa dipatlisiso o ganela gore seno se kile sa diragala. I dispute that he was present when Thandiwe Winnie Senokwane's statement was obtained, that we were told or shown at any stage that Opa Brown Mogotsi resides 3 houses from there. Gape puso e bega gore tshedimosetso e ka ga Wi-Fi eo babueledi ba ga mogotsi ba e dirisang go netefatsa aterese ya gagwe ga ena leina la gagwe kgotsa la mosadi wa gagwe o kgotlatshekelo e boleletsweng gore ke Dorothy Lekhwaba. Babueledi ba ganetsane le ntlha eno. There is an identity document that belongs to Dorothy, and the first names are Dorothy Owarabile, which are the same names that appear on that fiber statement. Le fa go le jalo bopaki jo le bona bo bontsha fela go gogiwa ga dituelo ke gore debit order tseo di khutlileng ngogola ka tlholo mo kopong ya bail e tla rebolwa ka Seetebosigo a le 29. Kgetsi e amang seopedi sa mmino wa hip hop yo gape le mogasi wa television Molemo Jub Marohanye e buseditswe morago go fitla ka Phatwe le malatsi a le 24 jaaka dipatlisiso di santse di tsweletse. Marohanye o ne a tlhageletse ka boripana kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Germiston mono Gauteng go sa le gale gompieno. O lebanwe ke ditatofatso tsa go supa ka sengwe se go belaelwang e le tlhobolo morago ga tiragalo e go begwang e akaretsa mokgweetsi wa sejanaga sa e-hailing kwa Edenvale kwa East Rand. Kgotlatshekelo e ne tletse T fa Marohanye yo gape a itsegeng jaaka Jub a na tlhagelela. Puso ya re Marohanye o lebanwe ke molato wa karolo ya botlhano ke gore Schedule 5 offense e kaiwang le masisi. I can confirm that the accused will be facing a Schedule 5 because of his previous conviction, which was disclosed in the High Court application. Moeledi wa gagwe a re o gakgamaditswe ke ditatofatso kgatlhanong le moelelwa wa gagwe a re o tshwengwa ke dintlha tsa seshenjana malebana le ditatofatso. It's a bit of a concern for us because when it initially started, we were told that it was kidnapping and pointing a firearm. Now suddenly, because he now gave them an explanation which they now understood, they're now changing the charges. And these are just blown out of proportion. There's absolutely no way that this man had been violent in the way that has been described. Marohanye o ganane le ditatofatso kgatlhanong naye ka gore go na le letsholo la go senya serodumo sa gagwe. In all cases, anything related to me, it's always God first anyway. Before I step in the room, it's always God. So if anybody's trying to put things together, maybe, formulate something of some case or whatever, then it's fine. Tse ga se le kgetlo la ntlha leina la mogasi yono le tlhagelela mo dintlhakgolong ena le Themba Chabalala ba ne ba amega mo kotsing ya tsela kwa Protea North kwa Soweto ka Mopitlwe wa 2010 mme kotsi eo e latotse matshelo a barutwana ba le 4 le go tlogela ba bangwe ba le 2 ba gobetse. Mothoetso re santse re le mmogo.
Mapodisa a thumang kwa Northern Cape a tlhotse a tsweletse ka letsholopatlo la modiri wa kwa polaseng yo nwetseng kwa nokeng ya Vaal gaufi le Douglas ka Labone. Moagi wa kwa Malawi yo a neng a thapilwe kwa polaseng kwa Douglas o ne a le gareng ga badiri ba polasa ba le batlhano ba ba nwetseng fa sekepe sa bone sa maitirelo se ne se metswa ke noka. Sekepe seo se ne se pegile badiri ba polasa ba le 20 go tswa kwa polaseng ya Vaal go kgabaganya noka ba ya kwa polaseng e ba dirang kwa go yone ya Olivier. Ba le 14 ba falotse mme ba le 6 ba nwetse. Matsholopatlo le namolo a mapodisi a thumang a tsweletse go batlana le Robert Paulo wa dingwaga di le 25 wa kwa Malawi. Kgabagare batlhankela ba setheo sa South African Maritime Safety Authority SAMSA ba batlisisa tiragalo eno. Beng ba dikgwebo potlana kwa Henneman kwa Free State ba latofatsa botsamaisi jwa projeke ya Middelpunt Solar ka go ikgatolosa tumalano ya bone e leng sengwe se se lebisitseng go dikhudego tsa kgwedi e fetileng. Ba re ba ne ba dumalane gore dikgwebo tsa Henneman ke tsone tse di tlileng go ungwelwa thata mo projekeng eo. Ba nganga ka gore ditoropo tse dingwe tse di mo masepaleng wa Matšhabeng di setse di ungwetswe go tswa go diprojeke di tshwana le eno. Motho e tshodi ne di le kalo tsa segong jono kgaso e latelang ke Sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka ponelo pele ya maemo a bosa. Nna le wena re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle.